ndezisukofu inathano zashango nga ngeno venda ndodzidzula fezia kavarindi vele khagala ndi muvuzira zori nazo avudibudi Mpho anakhamba naye ndi ufiyo mukala ndizone kusanga baba mudedezi batha xikolo voxuma vaxingono kufamba nawo vachikudzula hone zvino vadedezi vakale na chiri hanepo ne vaxuma hone umudi nga ndi hayanyana ngori vapata na mudi hatonga ndi hayana fezia nenga ubebi wondo bebi wa matondoni ange ntha thatevondo ndachidzula na khosi munene wanga ngauri vaxuma phala thatevondo mukala muratu wa khotsi yanga khosanga ndi musi vono va hangeno chidimbini bathu xikolo hone zwasiya ndi muthu wa matondoni ubva utukuni uswikana ndi chithoma uchikolo ngei hemukala vachidzula hone chidimbini ndothoma murero wanga wa A hanepo ndavuya nda pasa 2 primary ndizvakalebwa izvo zvinhu ati tingathoma ngazi grade ndizotoma nga miroro ubva miroro hanepo ndaya ka higher primary ubva ka 3 rinero pasa 6 la kale ubva hanepo ndichimufunza zvino kachakholisa nga chikolo ubva hanepo ndihapa rechiolwa razi college ha zvantha richikobva hanepa chidimini pedziya limwe khile nekotomo livisela khagala mukegulumi yanga vozira matondoni mukegulumi yanga wadavadzula gambani sibasa hange nthanofi chitangwe mukegulumi yanga votuwa vaya vadzula hange nonofi mulenje khala pitboy ndi zvakalebwa izvo ndi zvakale vachidzita zva business nyana zvaita uri vapedze vachivava muthu wangeno khala pitboy ngangeno mulenje ngapfuipadza kudzulele kwanga ndikono kupedziya vamwe vari hai Mpho ndi wa chiheni ngani Miss P ngauri mukala khotsi yanga vabva chiheni vobebuwa khala chiheni zvasiya rine richiri rikwa hayani richiva rikwamba zva chiheni ndi hezvo ngapfuipadza zvine ndangamba zvinori ndiyone mashango mahulu anela dzinanga manda kaho ndikokonozvipfesesa ngauri musi richikolaveresa pari kuvusa ndiri kuzikopfa mashango manji ndikuita unobva mubveredzi ndiri hai kamsi hava vakwamba zvone mara zvino ngori vokunoritaruchidza riri kuno profesori hava vati vote vava chikwamba ngo kamsi ritome ridaveresena uri musi vachikolorwa vangari vava mwana de ngauri ende ndandikovuze mbuzo ngauri wadzura navone asikona dziri muthu atakuwasongoseya ndimisvasvo ende ufi vatu vanji vane vabori vaitesa misvasvo ti ufi musi vasikadharwa vazvikoloni ava vatu vane vabori vadhina ngamanda ungari zvezvi upumuliwa vasikotomoita misvasvo vava chitova muthu de ndikolibonga manda Miss P nendoaruwa ndi mutukana wa uthanya chautoma chikolo ndanichikona ngamanda ndingani ndikwamba ngoraro nendoaruwa ndi mwana ulofi uvunza record nendichiphaza standard 6 venda lothe awana muthu wampira nga mbalo venda lothe awana muthu we awana maraga zimapera dzanga nga chipinga chini chile zamba zori ndatothanya ngamanda zvimwe hapo ndova muthu ndova mutandi wa mitambo rifuna na bola ndova muthu wa udzula otakala zonamba zvaita uri ndibe muthu ane asikova na misvasvo minji muthu ane asikova na nyambo isaperiho tamusi zvimwe Miss P zvoitiswa ngauri mukala akhosanga samudedezi ndi vathu vaoamba nendambodhinorera nepoka zvenezo ndava muthu waamba ngamanda ngori zvichidza kaoamba Miss P ndandikamana mubveredzi wavo pandati heshi vevone ngombe khonani ngori nendiambesa nite ndichinkaisa ngori ndidzoda ndambesa ndi muthu waoamba zvaita uri ndive muthu waofuna ngamanda wamba muthu waofuna vathu ngazo unoenda vaone ridzira rivanji vamba nga mapungo kona ngamandesa mwana vya kona hayani vatu vachikodaveresori ave dokotela ave loyara kana atevelenela mabudo husini heli levone vajelo kanyi ndizone zova wanawo vangei kamuhasho zwa vulimi ndizona una chipinga chinene musi ndingoshuma pedina zvifa zori hei hapa pedina unochumone ndihone pezi asihone nendorupfa una khungedzedza mushuma pa SABC vatu vonondziva vangidimira mushumoni hangi kamuvuso vari ula mushumoni wona uone dendera hoi khoyi muyani nango nendaenda lingwa na vamwe hambo diva hone ujena azembe niloto yao hambo diva ujena anga foroni ngori zvakhasho ngachipinga chene chila ndo ndisvika SABC nda vamu nendo ujena na bvumo ndoto jena na utova Muhashi hola ni wechitishari hey adhale ngoswika ndikwamba ngoraro nendothoma pa SABC nga 1984 ndichishuma nga 84 nga June ndina memwezi mitanena muthi fezi hambo dibana umbuzisa vathu ya uri Muhashi wa khwine ndinyi khabashi vane baba hona
Miss P nenda mwezi mitano ndambuti kuya na chipuga zvambuti siya vaurwana chizwana zori hoyu muthu ane rabanezi nwara muthu rai udo rebe petu havuti na nebo ndisasedza murawo zvambuti injenisa gereni ndambuti wa muthu wazipuga zvapambanawo usvikara zvenezo avangoto lipfukisa zvavudeli la musi vachitothoma kari thoma apa la musi dhuva lotothoma vachitothoma udoshuma pano SABC ngala uthoma la mwezi wa phando mwa wa 1984 man ndikodori 84 mumbulo 84 ekaba nkhumiselele ya dhuva lotothoma musi vachikobvolingiwa hoiti ya mini ngauri thiba tubalingiwa nga ndira zopambana vone voya babalingiwa haiti ya mini rolingiwa dhorobheni loitrehat nga 1983 rwari vanjinga manda nga dhuva helo richilingiwa hokotodhiwa vahashi vana nendo vamutiwa vana vavana wava hu nne hu makondembezi hu chiveo mativa navo Ivy Mulungwa vunahashui rotholiwa nga dhuva litihi fhedziha nengori ndo vandikha mishumo mimwevoi ndari hayi nendizothoma ushuma nwakani ngori rolingiwa ngavo November nga lara ichiri December vamwe vararu vava vachikothoma ushuma nendari hayi nendizothoma na ṅwaha zwavhuḓi ngori nditeonesa vo masimuni ya vamwe ndi izwo zwo ita uri nendiwaziwazi ngozovuwani Miss P ndimbo ḓizibvisela khagala zwino heḽi ḓuvha langa ndi ḽifuna nga maanḓa ngauri ndo thoma u shuma SABC nga dzi 1 dza ṅwedzi wa vhu-1 khezwila vha khou ita mbekanyamushumo ya nga matsheloni nga musumbulo na ḽavhuvhili fhedzi ḽavhuraru ḽavhuṋa ha kona u dzhena vhombedzi a zwi ngo thoma nga nḓila heyo kale ri tshi thoma ro vha ri tshi shuma ho vha sina zwo specialize zwo ri nṋe ndi ita morning drive kana vanḓilani kana lotsha ri ani shuma fhethu zwo fhambanaho ndo na ita mafhungo ni ita nḓevhetsini ni ita na dzine dza dzi postcard ro dza dzi postcard dza kale ni ita dzi sapuphi ni ita dzedza ho vha soko vha ho vilingana nyana fhedziha nga maitele tshifhinga tshenetshila ra tshi vhona zwone zwavhuḓi zwino nṋe nda shuma nga maanḓa mafhungo zwavhuḓi ndi thoma u shuma nda tshi tama ndi muvhali wa mafhungo na nḓevhetsini na vhombedzi wa mafhungo na nḓevhetsini na vho mathivha wa mafhungo na nḓevhetsini hangeno ra ita rothela hangeno vhona vho rasi huna vho ḓagaḓa huna vho ḽegudu ndi vhone vha nga ngeno rine ra ita rothela vho nga ngeno fhedziha zwi tshi khou ḓiya vhatonga vhahulwane vha tshiṱitshi ngori vha tshena nga tshifhinga hetsho vhatonga vha zwi vhona zwori hayi Mpho hangeno kha mafhungo hayi khari muisese nga maanḓa hangeno kha mbekanyamushumo zwa ita uri ndi kone u ḓa nga hangeno kha mbekanyamushumo ya lotsha mbekanyamushumo ya lotsha ra tshi thoma nga 5 ya matsheloni u guma nga 11 ni khou ita mbekanyamushumo ya lotsha na thoma nga 5 ya matsheloni u guma nga 11 zwino Miss P zwa zwi konḓanyana uri ni nga shuma maḓuvha maṱanu ni u shuma shift nthihi ngani ngauri ro vha ri dzula ḽivhakhomo ḓoroboni vha sa tendelwi riṋe vharema ri dzule hone u dzula ḽivhakhomo ndi kha vhukule ha khilomitha dza 5 u bva ḓoroboni ya Polokwane zwi amba zwori arali ni khou dzhena mushumoni nga 5 ni funa u takuwa ḽivhakhomo nga 4 zwi amba zwo uri ni takuwa ḽivhakhomo nga 4 ni funa u vuwa nga vho 2:30 zwino kha maḓuvha maṱanu zwa zwi nga zwi a vhavhi nyana fhedziha ni a fhedza ndo zwi ḓowela vhahulwane vha zwi vha zwori namusi a tshi khou shuma ngaurali ndi zwone kha ri mu fhungudzele nyana nṋe ndi shume musumbulo na ḽavhuvhili ḽavhuraru ndi ṱangana mbedzi ri vhe manoni ḽavhuṋa na ḽavhuṱanu u vhe mbedzi zwa shuma nga nḓila neyo zwa vha zwavhuḓi nga maanḓa fhedziha tshanduko dzi dovha dzi vhuelela nṋe nda humela murahu nda shuma u bva musumbuluwo u swika ḽavhuṱanu ndi tshi khou ita mbekanyamushumo ya tshipfi vanḓilani kana hine namusi vha pfi vanḓilani kale ya tshipfi lotsha khezwila swika tshifhinga tshine a khou itwa zwa zwino vhidzwa upfhi review session hune vhathu vha khou fanela u ḓa vha amba vhupfiwa havho ndi khou vhuya hafho musi vha tshi khou amba zwa manoni hapfi upfhi vhone musi vha tshi khou shuma na vhombedzi upfhi vha iwe ni khou sokou rasa ni khou ita phosho muṅwe u khou amba muzika u khou itisa hani vho ḽegudu vha tshi u fhindula vhaḽa vhathu vha ri none havha vhathu vha tou vha manoni la namba lava lo takutshedza heḽo dzina ḽa manoni Miss P u khou amba zwone nga maanḓa zwo ḓa nga nḓila heyi rari mutanganoni wa ambiwa zwine vahashi ri fhaṱana mutanganoni mulayi washu vahashi ndi uri ri kwasheni u kwasha tenda havha u fhaṱa zwino nambedzi ra wela kha vhane vha khou kwashiwa heḽo ḓuvha hapfi vhewe tshiṅwe tshifhinga muṅwe vha khou amba zwiḽa muṅwe khou amba zwiḽa tshiṅwe tshifhinga ni wana ni tshi vhonga manoni a songo kavha mutanda muthihi u bva ḽeḽo ḓuvha ra mbo ḓivha manoni uri mbedzi haberi ni ri manoni a songo kavha mutanda muthihi ḽa mbo ḓo loswa ndi dzina ndi manoni zwa bvuma nga maanḓa Miss P
helo dzina lori manoni zvava na nyimbo dzine dzakuimba ngamanoni hapana dzimpho dzine vathesi va ndikumbura hange ofisini hange ayini zvino ndina linoni lihulu lova ungathanda longunopfi linoni Mpho Nefale navo mbedzi vana linoni lihulu lova ungathanda longunopfi linoni Makondembedzi helo dzina labvuma ngamanda lamanoni zobva hapo bangatenda nori chimwe chipinga musi uchikokwashiwa ungabva zvibuya kwashiwa uno chimwe chiurane chine chafata mutu MSP ndi mafungo auri tendani ukwashiwa tendani usasaradziwa tendani bathu vachinisora tendani bathu vachinikaidza zvimwe zvithu zvinenge manda kha Muhashi hoyu kana kha hapa kha Vahashi zvine zvarifata ndi uthecheresa zvine vathesi vakwamba zvona ndi zvona vathesi vangani kwasha none zvavaisa pezi yani funa na mbiru yomawo nyanori pakunthusa ngori vathesi vadodani phala vathuni vari vone vambantha nyimbo vone vabhora vone khavone vamba vathiyeresi peziya nifuna upfa zori ndingani vachiri nendikobhora ndingani vachiri nendiyambantha lwimbo ndizone nazvo ndiyakhata mutivitisa chekwamba hezvo zvithu arali nazvitevedza na pfa zwine vakwamba zvone nazvijiya samaife ofata nindova Muhashi murwane ngamanda ndizvone zvithu zvine Muhashi atauri achiranga zvozvo ngori Muhashi ndi upfa zvine vathesi vakwamba zvona zvavaita Muhashi wakhwinesa vonenge chachipinga vava kodaveresa nyoona muthu vava vachikomusedza kana vachikomuthecheresa nganthani uri ndisa Vahashi vazvino una vathu vone richivathecheresa ravasedza ralingedzo roke ritodoshuma savo ritodofanana vone zvazvino una vathu vanji ngamanda vane vasedza khavone batamo ngavone vonenge chachipinga vava vachikosedza khanyi kana vavakothecheresanyi ndizvona nendichidza apa mashudu anga mabuya nendachitama manda Vho Mpho na Vho Mashige ndichisvika hapa ndambodziwomberiwa uri newanga muthu ane adomfara mushumoni ane adomunita ane adongundisa mushumoi ndi Vho Mpho hai ndamba ndikuona khatishera yako nawo votozvituma pasi Muhashi akaleho vasatoera chikoloni ni chikoloni ni hanepo nikotodhibala pfamuso yapanda ni hanepo nemushumoni zvonamba zvaita uri vambike ndisikofunga voshara ngamanda mulenje na Vho Mashige Vho Mashige vonthusa ngamanda khala uri muthesi Muhashi kave kakonadzeye Muhashi kave muthu wa vathu Muhashi kambe otakala sayani chinani takarani sanena vateeresi dzadzani navo chimbalane navo yevadhalereni ndizvo Vho Mashige zvino hezvo zvanamba zvaita uri nditsanganya Mpho ya Vho Mashige neyavo Mpho yansiya ndi muthu una phambano dekha Vho Mpho Nefale va ila miṅwaha na Vho Mpho Nefale va Muhashi va Namusi phambano ndi khulwane nga maanḓa ya Namusi zwithu zvinoshanduka nga maanḓa Miss P ya Namusi Vho Mpho va zwino va tea u shuma nga pulane yo tou ṅwaliwaho Vho Mpho va zwino va tea uri vha vhale nga maanḓa va tea uri vha ḓivhe zwithu Vho Mpho va tea uri vha ḓivhe zori musi vafana itshi khou tamba na Ivory Coast metshe wo fhedzisela we vafana ya tamba na Ivory Coast zazotamba hani hapenyiwa ifhio heyo nḓivho Vho Mpho va tea vha dzula vha nayo Vho Mpho va tea uri ḓivha zori musi ri khou amba nga zwiwo zwe zwa itea KwaZulu-Natal zwa dzimvula ho lovha vhathu vhangana thuso ye ya ḓa KwaZulu-Natal ndi yafhio mashango ya ri thusa ndi nḓivho ine Vho Mpho va tea uri vha vhe nayo a tshi fana na zwakale kale Vho Mpho vha tshi nga dzhena studio vho dzhenisa dzanza zwikwamani hu sina na tshifhinga tshithihi tshine vha vha natsho fhedzi mbekanyamushumo ya tshimbila zwa zwino zwi a shuma ngauri Miss P zwa zwino mbekanyamushumo ya dzudzanyiwa vhahulwane vha tea uri vha ḓivhe pulane ine na vha nayo ni khou amba mini na vhathetshelesi ndi zwone zwine zwa ita uri mbekanyamushumo ivhe yavhuḓi zwakale ndi zwone zwinzhi zwa zwi bva ṱhohoni zwiṅwe ndi ḓidoba zwivhili zwiraru hanefha nḓilani fhedziha zwa zwino khasho ya tshavha heiḽani ya kale yo no shanduka ndi zwone ndiyakoperesiya khasho yela vakashimame mbekanyamushumo ro ḓigeda na musi ro ḓigeda na Janti by Nef zwino hezwi ndo dzula fhati hei fonasi zwino tsheyalira ikhulira huna muṅwe muthu no khou nthumela zwiṅwe zwithu hafha uri Miss P kha ri thume rumele murahu nyana vha mbudza uri afha fhethu vhone vha khou pfha mini rotakanga manda momusandiwa lokovela ngena notsha zwavhuḓi lokovela zwavhuḓi u tovha na makole na manyati ndi shango line mvula yana zwi takadzaho yari yari mwa manda vodiedzana ngeno haiwa nawo yo pfela nyana bomulova na mbamulova ayo mbamulova aingotoona volini fhedzi haiwa notsha zwa vha ḓo wana shango ḽi thomodela phala wo musandiwa zwavhuḓi nga maanḓa ai nga vha dzi tshi vhori haisa roli Vho Mpho Musandiwa kha ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi vha ḓo dovha vha ri tsira zwiṅwe nga ḽi tevhela wa thiri rumela ri vha rumbetsele pfarelo kha vhathetshelesi nga dzi ḽaini
the line aspect mrazavudi ya nane ngene ko fafela kule ngamanda bomusandi feze wari ali bonga manda chididi ndoretire regenisa ziphosho zabantu kazimwe zilayini regenisa iphila mwachi kazimwe zilayini tisikandela ni hapo ngare ziyatangana na zimwe zawoya nta zimwe zawoya fana ya isoba zotangana feze ufana na zofana nepera kona ni bomusandiwa so varumbechele pararo sabatichelezi ndizone manchitawa 1994 yo Miss P ndizvakare ngamanda bomusandiwa baba kamuhasha wa za mitambo zvino hapa iyi ndimusi vamashango dzava vaira za mitambo kare hawatoiwa simafungo azvino ane zvazvino newana haiwe vasongongula chipiri rivarotoya we okay ndimweni asingobvudzawo una bhuku ya muracho yenda ndichifunga manda story zvakare yemo mutsanga muono fima bungu obuyaroyo dala akwanyamatela muri kai bhuku heyo afaniswa mutsanga unoba ntsange muri afi vonani mavungu kubo kwamatela muri mweni wabudindula wobvudha hayi ndikutoseya ndikosiya nganteno vasongongori vachijana pamoda vabusori ndimini ndisongambori mindi yamene babuzofi mini ndisona babuzofika vanhu zvote vawapolo zvino ndizvifuna ngamanda zvithu zvaubada Miss P zvachivenda ndizvifuna ngamanda ndandiko chimwe chipinga ndifuna ngamanda dzibhuku dzakare ndandiko ndodzira na vana reko ndiko ane zvakare ndikuvabudza ngabhuku lefu pusupusu zadzimauri havua kikirikikiri chipinga chirafu bere asatondowera pasi vashishinika vasangoshishinika mabhiku abva asangobva ngavuya ndiyapa bere achendaenda ndura ngaura mumwe waenda vanna arurwana navhuti lambudibva namwangambya waro ndiyapa amashira achibva ngazviyara achibva chitumusemekanya batu harwakabubve batu vanokoro asanwiho utaribudza uri chisamunisi ndichini ude echembe ndichini ndikapusipuzi yazimauri arifuna vaisange kanali vale vaiva vari zviturengi ndizozvivana ngamanda kavambudzi zvori mumuruni wavo ukuitiya mini musi ndikuvatambira clip yavo yamusi vachikohasha nga 1994 ya onjiyanga chimangasi nazo ndikoshona nobusa ozwana gaingo ndizvakare hausati wana technology inofanira namusi nezvithu zvarekodiwa nganzira hii pese ndikozviriwa ngamanda ndizvakare oraitoma ya ipfilanga likadivaleneli pese zvinezvakombangisa ngamanda ndizvauri nadhana zviona hani ndizvakare ndasakozorora mutu ane angava nazvithu zvakashwa ya1980 yagidi dzataifuta hii ina nanamusi ndikoribwa ngamanda peziya zvinkumbudza kamimwenela kare vashumisani verashumisana hapa SABC kaphalaphala FM Miss P varova vanje ngamanda ndivanje vane wavahumbura musi zvichiitwa ngandira hii vodiaiza musandiwa oruva jenisapo ndiyafa ndikuvalibwa ngamanda roshumisana zvavudi mutu oshuma upetu hunjoyo ngopambana ofana navone asvikona dzeruhusa vana mutu ane abori kamsi vachiva kanda zvirete kana kamsi vavasandani nyana kana aona zvimwevo zvine zvovuri kamsi achivaitori vave somehow nyana ndini ndikoringizohumbura tamusi ngamuramine miviri mirando ndonobana pezi svikata zvino tikuwana mutu ane ndari oyo avachiita zvine ndari zviyambaisa hatihumburi kankumbuze Miss P ndikubusa vone nevambusanevangai vabusa nezvinopano ndingavabudzo ri ndinyi kadzadzana wawo ndimubveredzi wanga Mr. Lavalava ndiende kolwima Phalaphala ndikusokwamba nevangavoti roshumisana zvavudi ngamanda roshumisana zvavudi ngamanda tamusi ndivone vane vangari huna umwe rakandana nepeziya tikupanda vavo nombudza ngori zvazvinovoti ndiyavuzeya uri vone vachinkakira ngazvino zipedzi mashidwa mavuyanga Miss P kamushumo wanga wakashone ndoshuma navatu vafamba navo mubveredzi wavo roshuma rothe eni roshuma rothe vorafera Sharon roshumaro aitomoita zvamitambo omosha utuma mufumakazi wa mitambo achikushuma navo Nefale ndivati roshuma rothe rutendo roshuma rothe mubveredzi wawo Jones roshuma rothe Terry roshuma rothe ngapa rivanje ndivabudza uri why ndandikubuzela mbuso ngori rotoda rawana usina
ndari khamusi ndi ḓo tou vhalinganya na khamusi una zwiṅwe vho zwine khamusi zwo dzumbama zwine nṋe ro balelwa zwi wana vha mbudza uri vha zwi konisa hani uri vha shume na vhathu vhoṱhe hu vhe hu na mulalo vha tshi tou swika fhedzi hu vhe hu khou takaliwa vha vha sina nndwa na muthu ho takaliwa mani hu dzula ho takaliwa hune Vho Nefale vha vha hone na musi vho shuma na vhathu vhanzhi nga maanḓesa u tou ita sa tsumbo vho amba uri vho shuma na Jones lwa tshifhinga tshilapfu nga maanḓesa ho vha u tshi tou ḓifha vhukuma vha zwi konisa hani uri vha swike hune vha tou tsa vha swikele naho hune vha shume na Miss P mani ane a vhori Miss P a tshi sala tshibebiwa vhone vha vhona vha radio ndo vha mulwana ntange zwine zwa itea khezwi zwi bva kha thikhedzo ine vha kha vharangaphanḓa vha tshiṱitshi vharangaphanḓa vha tshiṱitshi vha ḓo ri kha Vho Nefale ngori Vho Nefale samusi nga miṅwaha ndi muhulwane vha ḓo ri Vho Nefale zwa zwino vha khou shuma na Jones kha vha dzule fhasi vha ambe naye vha sathu dzhena naye muyani vha vhudzane nḓila ine vha ḓo shuma ngayo na Jones a vha vhudze nga nḓila ene muṋe a pfha a tshi khou takalela ngayo ngothi Jones anga vha tshi khou ḓo shuma naye mara u ḓo muvhidza dzina ḽine ha tou ḽi funa ḽi tsha muyani ndi tou ri ri sathu vha mene ri ḓivhane zwavhuḓi na zwa uri Vho Nefale vhone kha vha tende uri vha hafhaḽa kha vha tsele hangeno vha be muswa nga miṅwaha vha nga vha muhulwane mara kha vha ḓi kha miṅwaha ya Miss P nga ṅwe nḓila Miss P u ḓo ḓa ḽiṅwe ḓuvha amba na vhone nga luambo lwa Facebook vha songo ḓa vha vha mukadzi vha ri kha litsha hezwo ri ḓo shumisa mphamvu nga dzi postcards kha vha tende Miss P zwiṅwe vha gudise kha vha tende Miss P zwiṅwe vha gudise vha ḓa na khou tshimbila zwavhuḓi naye zwiṅwe hafhu kha vha tende u guda huna tsho tshifhinga tshine riṋe ra ḓi konisela mafhungo ngo sa tende u guda kha ndi tende u guda Miss P zwithu zwi khou ḓa ano maḓuvha no vha na dzi TikTok no vha na ene no mbidza kana Vho Nefale vha khou ṱoḓiwa ndi khou ṱoḓa vha dzhenisa hafha ndi ḓo fhedza ndo dzhena ngori ndi ene on tsela moro ndi dzhene khazwo huna dzi Instagram huna dzi Facebook zwenezwo Instagram yeneyo ndi gondoni ḽeneḽo itela uri na nṋe ndi kone u vha mpho ṱhamusi zwiṅwe zwithu zwine zwa ita uri ndi songo dzula ndi hangeno fhasi hune vhunzhi ha vhathu vha vhone ndi dzina iḽi Miss P ḽa mpho ene khou amba zwori nda tou pfhi vho Jege ndo vha ḓovha na ine a tou zwi vhona zwori haya vho Jege zwino ngori ndi mpho gidima hanefho mpho gidima hanefho hune vhaswa vha vha hone ngazwo heḽi dzina ḽo ita uri ndi ye hangei fhasi kha vha ri ndi humele murahu futhi ri tou pfha hafhanoni imane nga uralo mbulungeli ndi matsheloni ri khou vha ṱanganesa nda kha vha ḓo ri bvisela khagala nga ha vhone muṋe hune vha bva tshenzhemo ya mushumo na he vha guma hone nga pfunzo kha vha sedze afho kha CV a thina tshifhinga tsha dovholola zwithu zwo ṅwaliwaho vha ḓivha mini nga ino khamphani no a thi vhoni yo mbuso yo tewa zwa zwino kha vha mbudzise nga murahu ha vhege mbili ndo no thoma u shuma fhano ndi ngani vhone vha na lutamo lwa u shuma kha ino khamphani ndi ngani vhone vho ita khunguwedzo ya mushumo kha vha ḓo ri bvisela khagala ndi ngani ri tshi tea u thola vhone kha havha vhathu vhaṱanu vho ḓelaho ndimo a thi fhinduli mbudziso dzi siyaho nḓilani tsheo i kha vhone muṋe wa mushumo zwine vhone vha zwi konesa na zwine zwa vha balela ndi zwifhio zwine nda konesa ndi u rwa mulangi a sa pfesesiwe zwine zwa bala ndi u dzula mushumoni u swika i tshi tshaya nga maḽavhuṱanu hezwo thi zwikoni tshifhinga tshe vha vhuya vha vha na phambano na vhashumisani vho i tandula hani thaidzo eneyo ndo vhuya nda fhambana na muhulwane wanga nda fhedza ndo murwa ndi ngani vha tshi khou litsha hangei hune vha shuma hone zwino phindulo ndi hezwo zwe nda vha fhindula u bva hangei mathomoni mbulungeni zwo itea ofisini iṅwe avha muhulwane kha vhatholiwe vhatholiwe vha nga lulamisa khamphani iyo khamphani ingalulama zwayo zwi nga tshimbila ri tshiri mabona ri khou amba vha muhulwane havo kha vhatholiwe vha shume vhalanguli vha khakhathini hapa hu ḓo rwiwa muthu ngeno tshi ḓo shumiwa muthu a sa rwi a tou shuma zwavhuḓi uri na mulanguli o lenga u ḓa mushumoni a sathu amba uri ndi ngani o lenga u thoma rwiwa uri u tshi thetshelesa klipu dzavho dza kale wa balelwa no i tsima ngauri ri aeroplane ri ḓo i tamba zwiṱukuṱuku mara ri khou pfa ri khou ḓifheliwa ri khou ya phanḓa vhone vha na vhuṅwe vhuthu mani vhone vha na vhuṅwe vhuthu zwo itea nḓila heyi nṋe
musi ndi na mbulunge ro thuba duality corporate radzula rothe ro thuma nga dzi wanza ngo vuwana nga 1984 rari bathu ba miswaso na zwene zona kana kana zwino musi ro ntangana na Jones nga macheloni ndizwa zwina afi aba bathanga bazivuyisa rachizivuyisa nga manda rachizwita nga khole nduri rana na mwana muthihi na Jones na mbulungeni ori abanga doyedi cho itejerisa mbeka mushumo hey rato zidazori zwa zwino gorodzo ima ahuna muthu ane angatua radio zvazo ngasite MSP ndezva zvine musi huna mutangano watofana baurone bachiri kharito mutangano ngabo kota past 9 musi bandirane nopera richito zvitanga khore zvino mbungu yena chirupedza bana mapungo ndamufarinyana uri itime rivavanyana rachi zvitanga khorera ri nenda ipedza na mbungu ndituwa uri ya mapungo atopera achibuya uduba raisa panda uitoro mutirisi adzure eradio zvaita uri zviri vhurere mavhoti manjenga manda zvito zvaradio MSP zvamusi nichiita zvito zvine bathu vazvifuna zvinovhurera na mavhoti maurwane nga manda ngachipinga chanecho zvori vhurera mavhoti na chigi kama ndishumisela chigi mahurwane nga manda dziofisini khulwane dza dziminista khulwane uri dhani ni ribone dhani ritoni bona rise roya petu vatu vanje vanga mangala ofisini khulwane nga manda dza shango ngera vari chiita zvithu zvine vatu vazvifuna vunji ya mishumo ya masipala ya muvusoni vachikombechedza uri itome nga murawa 9 ronochaisa uri kunodhariva navo zori vapeta kudinga manda Namusi bachikwamba na Muhashi ane akuri na nne nditamo ubafara vathechelesi na nne ndikotama uri vatu vasongoreira musi ndichikohasha vangari aya zviitise hani aiteni khabe muthu wa bathu asongosvika une ari hayi apa tijeni khabe muthu ane asvika taxi rank nabona kani ya muthu ndi driver asaina vathu ndiwone mushonga muhulwane MSP ndiwone mushonga one Muhashi anga shumisa wone uitela uri akonodzera muthu wa bathu ndiwone mushonga uthone waba muhulwane nga manda ngori nabe nabana samba lori MSP ambi na vathu Vho Mpho Nefale ba kanda vachubona zvimbodhi limbodhi basamba la chota alenga dza lava zvino vasongotendo wela ka samba helo chimwe chechitu chine choita uri vone vafuniwa nga manda ndi musi vachichimbira zvibulebule baba chitosvika vaita mina ninge baba chitosvika vajaiva baba chitosvika vatozviitisa chibulebule ndione radio vachiita uri iswe itonge nga manda and utonga radio ndi uita zvithu zvine gogolota abari kwamba vatu vanenge svika tamusizogidi zviraru kuvanga nawo apungodhera chimwe chitu nachitinga then uri vadhe vatondibona nga mato chimwe chipinga rachiya nawana pfupo dzine vana dzisatsuke na 100 rand pedziya vatu raita uri vadhe vadhiphini ne MSP was dozori ndajaiva nazvino nanitendera ndidzothumela rivhanya udokwashea zvithu ndakona ntendera ndachidhirivhanya pedziya rachirenga zvibulebule chitu yothoma ndiswaka chibulebule ndothuma mvumvusa ubva nga 9 uswera nga 1 nichingomvumvusa vathu nichiko ita mitatsano ningoita mitatsano ine yaita uri nenda na mitatsano muhulwane nga manda ndachita vathu vachofuna holori basi ngori kana vari hai muthu asindari nisingokakana ri kana ri hai ndofara tamusi CD kana zi LP zine ndangakona na chelede ne angakona yona ndari uroita ndari ndiona ndari najanishikora nori yamodha pfupo yoto hezo zvithu zvofuniwa lwe nachiwana richizithoma nga 8 nga 9 ya macheloni yavati uri 3 risatuma chibulebule zvanamba zvaita uri radio ive ya vathu vatakale ubva hone rikonojana kachibulebule ha ndiapo ono yako wini wabo wina mini vakuna zibaisigiri ziradio zitafura zifiriji rapedza rawinza na goloi musi ningoita zvithu zvavudhi vangaziumbula uri nga mwa 1987 rawinisa goloi pana radio muno chisauro rawinisa goloi nga uri chibulebule chava chichifuniwa na rine richimbidza nzira ine vathu vachifuwa zvamuzori ngauri tizinori kwamba nama 2000 vane chimwe chipinga ringaona uri avazvifesi zori chamba nga chibulebule ukwamba ngani kamisika vatotoma ngori taruchidza uri chibulebule uchifukwiwa chibulebuleni hauvo kuiwo itwa mini none mumbulo mulone hauvo upio chibulebule
yoba indela ya uri radio kha ye bathuni chibulebule yoba indela uri musi radio che bathuni ba suke batakale libe bhepha la radio zwino chibulebule ndizwi zwine na madarani pick a box ndizwi zwa umvumvusa ndi mutambo une waita uri bathu babe na bushaka habo na radio ndizone wasa wini chitu zwezira ndiko tseya riko bokisi kana cherede pari bokisi ndari randa za dana kana bokisi pari bokisi randa za dana futhano kana bokisi pari bokisi randa za madana mabiri kana bokisi pari bokisi ndari madana marara randa kana bokisi pari bokisi ndari madana matanu apendi kumuchuisa ndichi ari hey nda bokisi abe kama bokisi lingwe lingaba lina gorowi randa za madana matanu chigidi chitisha randa kana bokisi ari bokisi rara zobana kaba vura bokisi achivura bokisi wana una chigero cha 14.50 watu vamusenga manda vuchino vukapanda watu votakara kani rivise chibulebule kachibuya chibulebule kachibuya vanambidzi chibulebule ni chifo chifi chikobuya Miss P kezo oletakura na muvelezo Mr. Lavalava na muranga chitichi ai vanambidzi kaba vahone vanambidzi vane vangarithusa rawinisa chibulebule chavahona na ndingadona ya chibulebule kabaite khumbelo yori rive na chibulebule bosedza apa lakhe kamera vanambidzi we khumbelo yangakhe ikuvakale janti bai chibulebule sandira ine vathirisi vangadhiphina ngayo nga radio riva ri chikukhumbela zori chibulebule chirambidzeni chibuye ritakale ngauri chibulebule kha vathirisi ndiwone muratu muhulwane une wafata vate uri upateye vukati ya vathirisi na chitichi ndumbela Miss P riko do ijia raisa hoto yongo pambana uri chibulebule chibuye kaba do rumere mrao musiva malale una chibulebule hawa no wantamuri bakuzumra ya ndizumura ngamanda tizwa lokobane kushaba mesanga mewangori vana vatofu Robert sina stage Robert sina imwendera ine rashumisa ngayo rashumisa sabugara tenga ngangwendera ane pala murunzini ara rikuita mabengeleni vadhari pamakasi rabya maburanga zvabudi tira chivana vaimbidzi artist vane vavo Spokes H vo Mr. Sonoroko vo PVP na vamwe rachimbirana mukazobulebule hezvi zviamba zori vafuno vana mugara tenga na bune badochinaka zvino utonga nawo ndisatodhiva zvinji tamusili ngoduva vonodhiva nga mapungo aya dzinowa vo mikosi vadhoretusa utonga radio ina vushaka vuranga mandana nowa ngori nowa iyasendera radio zvipikara zvachiri zviveya petune zvinenge sizvedhuvani ane pamurunzini nowa iyabva murini yadhaka zvipikara aihela nowa ingotowa yakotodhaka chipikara yazvibona zori vone vaitani risinozviyamba hani kutodhiva rashava mombedzi ane ndichidhafa Miss P ori rikotodhigedha zvimwe vasingozviyamba haisozviona kazvene atikotozviyamba apa peto ndiyavudhi Miss P apa peto ndiyavudhi mwine uthigedha vatu mwine uthigedha ndikodivonga manda Miss P yane tiriso Phalaphala FM boneka vaise phanda novusambuso dzavo vasinguvona ungari ndotova hangwe utovori nane ndandonovesa phanda musi ndichikotechereza ava muthu fedzi akutecheresa muyeni ndikotecheresa muyeni una mbuso dzonovaone ngauri riyavhurira vatecheresi uri vave chipita chanondizvoni Miss P chimwe checho choita uri vone vasvika apa ndinganthani uri rari namutsiko unokotosvika apa vatecheresi vachiri avangoda namusi fikaliza lejandibai alingoda jandibai namusi lidoda lini zvino riyafanira vatenero navo vechipita chanomekanishumo ndikupona mbuso inokobva kasmaduvu oliver fumini smaduvu kezvo 16 mawera ari uri ndi mini zvovototuwedzawo uri vave muhashi vadzipindiro ngofupi padzo tori konodzibvudza dzote ndizona vuhashi ndisikovona nga ndiwaone vuhashi vombidzawo nasine tingo yaka vuhashi vuhashi wotomukokodzera khawo ngauri ndova muthu wa vathu ndivona nga ndizvo zwithu zve tamusi mudzimu wasekori hoyu muthu khadzira muthu wa vathu ngazondoda vuhashini musanda livwani malachi ari ndingabusa uri chamiṅwaha minji minji heinoni vakadisumbedza uva vachikadhivumbeya samusva vazvikona hani ndodhifara zvavudhi Miss P asi kare kare nendijera nga manda kereke ndochiramba na chitichi musi ndichikuambara ndikuamba zvakerekeni ndikamen's league yakereke yaLuther ndijera nga manda kereke
zwinwe zwithu zwine nda vhona unga ṱhamusi ri zwi dzhiele nṱha vhutshiloni ndi u ḓivhudza uri hafhano vhutshiloni hu na mudzimu ane a tea uri a livhuiwe na vhutshilo hanga vhu tea uri vhu vhonale zwa uri vhutshilo hanga ndi tsumbo mbuya kha vhathu vhane vha khou vhu lavhelesa nga iṅwe nḓila zwi amba zwa uri muhashi kha ite zwithu zwine vhathu vha sa ḓo ri a tshi ri muthu a ṱhoho a wana minwe i tshi humela murahu ye ya vha yo musumba muhashi kha vhe muhashi wa vhathu muhashi kha ḓi fare zwavhuḓi nga maanḓa vhathuni Miss P ndi zwone zwithu zwine nda vhona unga ṱhamusi zwi ita uri tshifhinga tshanga tshilapfe zwavhuḓi ndi kha khasho heyi na mukala Vho Nefale vho vha muthu vhane vha vhori vha ṱoḓa zwithu to tshi ndi zwone ndi muthu vhane vha vhori vha vha strict nga maanḓa lune vhone hu na tshifhinga tshe vha ri vha na vhombedzi vha tshi khou bva obini vha tshi khou vhuya navho vhombedzi vha ri ndi khou mbulo to dzhena hayani ndi thome ndi to dzhenavho vhone vha ri ri khou ita zwa mushumo ri khou hayani vha to pfuka vhone vha tshi khou rila getheni ḽa vhombedzi vha ri khou dzhena ndi zwone ne mukala khosanga vhudzula shandima muthu a shandima ndi tsini na mendrudu ani ni tshi khou fhira vho u sa dzhena hayani a si zwavhuḓi fhedziha mulayo wa khashoni ila goloi ine kutshimbila ngayo ni to ibuka Miss P ya sainiwa vhoravhelo vha saina zwo uri ni ḓo kanda hafha na hafha zwi ḓo khakhea nga maanḓa uri ene a gambani vhori o ṱuwa fhana a tshi khou ya duthuni a ye gambani o pfuka mulayo zvabombezi namusi ndi khou pfuka vho getheni a zwi shumi ngo ralo ṱhamusi zwi vha zwavhuḓi o founela thinga tshifhinga tsha bombezi vha sina dzisele rather ro founela ṱhamusi vho muno ndi kana vho sadiki mukala zwo ri ri dzhene hafha bombezi na nga tshifhinga tsho wo sina zwino ngori a hu na iṅwe nḓila ri to fhira bombezi ara vha na mbiti vha ḓo limisa tshanḓa nṋe nda ḓo lisa bele dzikhaladzi vhatata nṋe ndo fhira ngori uri ri dzhena bombezi rather ro pfuka mulayo ndi vhona u nga ri nazwo sa muthu uri muthu a vhe na milayo zwi a thusa uri khamusi a ḓiwana a tshi khou aluwa muthu ane a vha uri u kha ḓi sedzesa muthu ane a vha uri u na milayo na mikhwa ya ngoralo ndi zwone nga maanḓa Miss P milayo ndi tshone tshithu tshihulwane ndiyo zwone zwine zwa fhaṱa muthu guguza mpho a ri vha zwi kona hani u ḓivha mashango oṱhe a venḓa haya manzhi manzhi ane a vha hone mashedu mavhuya nga kutshilele kunokula kwa kale kwa khethekana ndo kwaḓiwa nazwo mashango hayayi zwo ita uri ndi vhe na mashudu a u vha na dzikhonani mashangoni manzhi o fhambanaho sa tsumbo nṋe ndo dzula nzhelele lwa miṅwedzi kana miṅwahelo ya tshivhalo nṋe ndo dzula tshiyeni ndo dzula happyboy ndo dzula khakhaṅwe ndo dzula tshidimbini ndo dzula khubvi ndo dzula vhufuli ndo dzula matondoni ndo dzula shandima ndo dzula tshino ndo dzula ramukhuba hakutama zwino wa zwi pfa zwori ndo dzulesa fhethu hunzhi ṱhamusi nga u pfhifhadza ndi ri ndo dzulesa fhethu hunzhi nga maanḓa kha ḽa venḓa ndo dzulesa fhethu hunzhi nga maanḓa izwi vha tshi khou hasha khamusi vha sokou tou amba uri vhafunzi vho dini vha ri ndi mulumelise vha vha tshi vha vho amba zwa vhukuma kana vhone vha vha tshi khou sokou tou amba vho ri vha lumelise vha rumela milaedza hano maḓuvha zwine zwa takadza uri a thi ri ndo sumbedza uri radio ya zwino ina tshomedzo dzayo ni tea uri u sedza radio i songo fhaṱa vhushaka personal hazwo nga ndi zwavho Nefale na Miss P ngori hathi avha ndi zikhona vhalumelisana a songo ralo arali muhashi Vho Nefale vha vhidzelela ṱhamusi kha ri songo shumisa ngori no shumisa dzela bodini a vhidzelela bodini uri bodini vha ri ngeno venḓa khou na vhoravhele vha kona u ḓa vha ri ndi khumbela ndi vhone mulaedza hoyo wa bodini vha rumela wone ndi funa ndi u bvise ndi ri mulaedza khoyo ngani ngauri tshiṅwe tshifhinga na sa zwi ita ngo ralo ni ḓo vhidzelela muthu o nthumela mulaedza masiko muthu vhathu vha khou muvhulunga ṋamusi nga masiari u khou zwi pfa zwino zwi amba zwo ni funa u zwi ita ni funa ita zwa vhukuma fhedzi zwine ṱhamusi u nga zwi ita khou tou tamba zwi hone nṋe ndi a kona u vhala postcard si yoho ndi nga ita awara heyi mbeki ya mushumo ine ra vha khayo zwinoi nṋe ndi nga ita ndavhala ndi sa khou dovholola okay kha ri sokou ita nga ri vhone vha muhashi zwino ino mbeki ya mushumo kha vha ite dzi postcard dzine vha tamba okay kha vha ri mbo ḓi dzhena kha mbeki ya mushumo ya vhanḓelani ndi matshelo ya vhuḓi rodigeda Rodigeda. Rikambeke mushumo ya Rodigeda pana kwa Phalaphala FM warini matekwana Vho Mpho loko rotakala zona vo dengeno marindi bono bodrasa mabega ndiko zeza na kutoa tebera hondi kwa tumanga bono nebo tuli na masetoni kati hina bono botebidi mutedu singa mapini na bono nebo Baxi Baloi na bono bo 4x4 mabozenga batakare
borachane ngwa kheba borachane ngwa bani madekwa na Vho Mpho na Miss P ngakuti akaliwane nge Johannesburg ndikotuma ngabone bodorosi mabeka batakare nabone bo Tony na Masetoni katihi nabone bo Wilson tangana nalo batakare bo te nabo chizura chatiba ne pala mafuka ne batakare ndizone ndi madekwa kes rero imboni zishumangora anokore arare ndikuita ndeke mushumezi postcard tani singomwana postcard tani ndifumule kama simbeze angengori ungapi bongwala katana postcard tiri wona chipinga che kale rachi rinde postcard zidanga poso wona chipinga che neighbor postcard azabusiwo isongobona mbeka mushumangora ziyo muashaone muashika chipurana muashika atiba tisibona ngwana postcard zava diba muashika ipanda na ndi mini chine bari bachichitecheresa kare nevahashi vazvino bari vangachiruramisa kakuhashere kwazvo nakavudifari hazvo savahashi chautoma kakuhashere kwa vahashi vazvino vahashi vazvino kavabe kure na uita zvithu zvine mumuthu usivona kafacebook tivori vathu vasanga kafacebook naita muswaso uwona touvarai tiba watu bana bongobona inisa tubona bango ndibone omuswaso ndibone wo uthoma zitinyeni yeso dane nazonzo thohona ndizonzo tuzinezo ngaito nebe mocho wabvuma ngamanda nisikondo farazo ndi Muhashi ane akoto tina chikoro ne basa atende badedizi bashore chikopera ngore na kopera nzapeza na kopera na khoma zwabona zori inondo kopera itane zitu zinezo vakaini ndizone ningadhibara zvimwe kana zvimwe ngophetu dani eza zvina fizu bodororeni zvipenal bitini zvive zvitu zvano ndizona zvitu zvine zvakaita kuti vatesi vanifuna ngamanda zvimwe hapo kama fungo halani uri nidzure ni vathu vasadoni janga ngwendira ibani muthu wa vathu ibani muthu wa vathu Miss P ena orari kahadha mumuzana chikotama Miss P ari mabuzi ya wendi ya budhi asamara kaba imayeni kaba imanyana hayi eneka kambene zwabudi ukathodza ndi mubuze udaita uzobhatela khaye gaye badomuita ngorali khabona amuthu aba mashidu mabuya ene umuthu abathu wazidhiba nasararoi radio idoni boranga mande deni bayisa vachivhurira radhiyo ngauri unovhurira radhiyo ndipo ndikutotoamburi gai mari musi vachivhurira vadhipfa vone vanenga kamwe muthu unokolingedza ungavone fane patifani wazvifa sori zvamba zori zvitu zvinoenda kuita vathu vazvifuna ara muthu akonezisa lapinga ngazvitu zvavudhi wazvifa zori hai ndezvavudhi yazvo pedzi zvine zvisive zvavudhi zvamusi arari oraro tamusi akoezisa lejanti bai achikuzvikona ngamanda uchifi uko kutodwa vahashi adha ava ahasha salejanti bai angaona mushimo zvavudhi vadhora atiri vone kupa kutodwa valejanti bai lejanti bai lihone ngeno hai pedzi arari akonezisira zvizvo mapungo amisvaso audhitambera ausimbedza zvithu zori ndiyazvikona ndiyaedzisira tiri wabona una vathu vanokonesera mukara wa Nelson Mandela asi uri avula vathu vadha ningari ngori vakonovava Mandela kamane vatova president hai zvamba zori oisira ndizvavudhi ka mapungo otamba asi zvavudhi ka mapungo rini zviite mapungo akuru and neti kwamba kava vanokuita zvoita zvamisvazvo ndikwamba vanokutohasha vaone vane uchivhura radhiyo ndinotenda fupiro vanovafa vachikotecheresa vadhifura apa ndine apa noni ndikodhori vambe nave nevala vane nakuhashere kwavo zvino vachikohasha hanepo nevakuhasha honi vakuhasha savonefana karita endori janti bai nefi ndi mutii shangoni karita endori Miss P ndi mutii namusina tozifuna ndava naifila budhiyani lina lakasa Miss P ndizvone vatododhelamba zori hapeni vamba fanana Miss P ndisingotenda uri ndive Miss P ndizvone zvitu zvine zvavaizva dzovadzivisa inyaruo yahuchiro zvizovakandaradza vazira vamura wa Miss P ngori ari Miss P aima vazokandaga ngori tivaona ukokanda heva ukokanda hone zvamba zvakutevera nayo za Miss P zvamba kutevera nayo za Vho Nefale vakutevera nayo za Mpho zvamba zvo ari Mpho aima rwendo kabone roguma zva zvingoteva kuti zviite ngoraro kavatende uri ndizvone Mpho vamufuna pedzi vona vachihasha kavahashe vavone dzudza dzavo samuhashi musi vachikohasha DV dziva dzoimanga ndiradenga mugivera chito chatoma Miss P nemuzika wa Debora Bembe ndinofuna ngamanda muzika Debora Bembe Miss P ndototevera Zimbabwe navo TJ Munondi usiwo SABC ngauri kale mizika Zimbabwe vaisiyo rotoya Zimbabwe uranga ngachelede zacho zachikwamana uterembeka mushumo ya Debora Bembe ikono utoma ndizvona rotanga muzika
mashutu mabuya rabana boshakanda bauno fibo Fred Moyo bari pa muzika wange Zimbabwe nerichi bapa kwa Afrika chipembe uti rikono badambeka mushumo hezo zitu zonamba zapata rufuno lwa muzika wa DV chinende tachone sazo busazone panda musindichi ya muya nikambeka mushuma ndebo rabembe ndudziva muzika unoende kotamba wona ndudziva zitu zinezwa kuita zinezwa kwama jango la Afrika zitu zikwa moziketo bo Zimbabwe bo DRC bo Senegal zifa keto za Senegal begene ya begene singana zopera hui yo persoro panda DRC obana ziketo za bochisekeri abango bakugungura ngangeno Zimbabwe bo ba CCC boli cha buranga panda bari azuko chimbera bewe ningano rengiwa ndisu zinefono zidhiva ngangwete zomba zoti panda muzindisha utambeka mushumo ya DV nditoma ndikodhiva zori na Africa chipembele Africa khalo kwete amini arona zi mitasonomi kurane bahone zi Grammy Awards Africa lolo rumerwa nganyi yoshumani Nigeria kazi Grammy zanwa zvitova zvitohoni Miss P zvitova zvitohoni nditozidhivanga mante zori ndidzamba ngamini kambeka mbeke mushumo ingotozo kwa muzika ndazikora kama chene batigane kama chene ai nitova niko nuneza udigane olani ndikodera ndukodera mbeke mushumo ine bana mapungu uribone bamdiva Tyler ngamandla ha ngamandla bona muingameri bashikuita water challenge bashikuita ndozibona ngamandla nabone bangaritera water challenge ndizite sino ai bona bashikuita zilaba kuchiniza mrenje basezange feza angwita zono ai badoritera marizo ritakuwaka ardobo ndiko dorira beresi mapungo mashereni ndizvande menga mandesa uri bayerechedzo uribone bazvikona hani uri nana musatuvera fochifi fiboye mabadani bakotoda uri vatusiwa kana vadadisiwe yangodoralo bazvikonesa nurisa Muhashi badione kamsiba na udifari zvichiya kasiyala zva mashereni uri zviro zvavo zvibe zodzura zvavudi nana musa zvemuzori baba chikorohola chedenji mandesa mara zvitongari zvitoda nandivo musi mutu akaindo uchu ndiko libonga manda Miss P amba pungulura ngamanda kando uchu hei ya Muhashi Muhashi ndindo chumene nifana ianipa zitu za shipinga nyana rune ara nasa bopa za kwatai ninga diso ngamanda kamara sa tsumbo Miss P ojana kama shere nendo chiwina mitsaso ne yabo best DJ zazo chidana chere nyana nga 1985 musindichi wana best DJ ndo wana 5000 ela 5000 ndo mutipata ndo ngachipinga hacho yachitendero pata ndani napolani ndukurani yatendo pata chipite cha ndu yayi mashitu mabuya ola mtsazo cha panda kali galite barawi ndabanda wina 15000 yanamba ita rimini ndi nambe ndi ite zuzanga zichimbere zichikotebera mashine ndeba nawo zitu zukulana ngamanda zwinenda tori ndi dabalisa zone kama kumwa mashine Miss P ndizori chede ayiho washi abona cherede batu washabona cherede thukuthwene baba nayo ishumiseni ngandira budipindurere ngangwendera Miss P enora renga dwana batu bane ba ita mabuzi ayi bari Miss P kombero rirengisa mabuzi ngayiwe ube chipatuo cha company yash na fanana sana za contract bampa 50000 ine ya mwezi no mungu hey shedi Miss P kai puranere isatu sukasanzene zawo adibuze zori ndido investor chede hey ba wewe mabuzi hela chede ni jeza ka country hey nende ayabanga na wewe hey chede ndo jenapo nimpenga murami wa mibiri ngamurami wa mibiri 50000 udwane no pata musi wo 250,000 kana bo 500,000 ashede bona raweyo nichede no bona ende hapa mtichireswa pada FM ari kwamba na Muhashi page iri kwamba mtu mwana bori una uko shuma zvono endo na mashini ngo zvandeme uri vatu vothe vakunodwana vachiko uthogomera mafungo amashiri ngamanda bori mashiri hawo Miss P chede ayiyo riscovar zvipfuga ke zvilengo pfupi padza zvipfuga zvine mane baba nazvo ndizvo ngamanda sa Muhashi wakwinesa vembe Muhashi wakwinesa zvikolaberesa Hall of Fame pano hothe Africa chipembe ndichipiwe chipfuga chidebo chiwana vazvifora zvino handopedza zvino Miss P ndandiko bana zvipfuga zvinoenda banazo ndawana zori zasika dana fume mbiri 112 ndikwamba ziphuka zinezo vakazwini zozopambana ndi zonke ndezi farofana khane ziyamba ngamanda uri ndizvamusi vathu bobona zvingoita mushumo wavhuḓi fhedziha wana chiphuka chimwe chine chafi Hall of Fame cha Liberty hetsha chiphuka chisikuwaniwa Miss P hetsha chiphuka ndichone chiphuka chine kando chimwe ya Muhashi chava chone chanthesa ndinasvika palani
no shumanga manda apana fresh member bathu bane bane wa Hall of Fame ndiziphuka zibona onga bakalabo bo Mandela ziphuka zwine zwine wanga zi president ziyamba ngamanda ndichimwe chaziphuka chine zwine ndazo kuzanga manda ndi azilibo ari chena chipinga mara ndingasikona vale no mbega mshimo ndisongotha manda babeka chidulo chino kopisa ati kuba jenisa ka chidulo chino kopisa ko toto tabanyanga mandesa wone we bari ba yangezi bereni bana bo mbetsi ngene la mingwa ya kale abori zvino dzisutu dzavo zine bone bakufuna dziambara bawanori adzingotodzura zvavo ba dry clean bachisvika dry clean basvika bari peni hedzi dzabamwe dzine abatododzi chiariambare dzone rine hobo uite mini kasu raro ya dzibereni ziza Johannesburg hezi za Tefontein ranto diera nenda ndatongoba muthu wazisutu zvabudibudi yena vandinayo ayo basa kotenda mispingori dzibereni wambariwa nelino ndilombuza lari suthu ndari ndinayo mashitu mavi ndisvika hange risvika ngarazo no isuthu yanga ingatotenda asiyona vopesa vonthusa abo ile penya lingo duveke zvibone kwambulula zvizinji mispi lingo duveke zvi bakosola mkhuwa bakhamba bone bathina ula mkhuwa wako namba chivenda bone baba chikodorimi Zwete ya hapala ine pulukwana wana cafe no endis heba cheranga endi special yeba I cafe ne renese BC ratangono zulio zwino tine batukana hochena batu basora nanambizireka raka batukana nyana zo sola zofuna zwithu zwino nama ifena bahambe yafa enda Hola mfumakazi la musala mkhuwa ari ndibva madombicha ari hezo abo jesa nabo mia shui hey pana baba gudo valelo duboni asiko kuma hapo and especially re order ari ngo cha email gori hezo ori khabo mnyi vaya riko vala mulezo wo pendela richikola velesa do chumo yothe na bathu bathe bane babafuna nga mandesa kamsiri teno la velesa baza to vala uri arava vashingaita dzichanduko dzine bangadzita kha radio ya Namusi na radio ya Muloba udzi ndidzifiyo cha ndikholiwa nga riko pendela ndizone mulaza muno nga mandane nga useka bathese bashundi wari radio kharishumise nga udupindureri budupindureri ha radio hone wa bathu bane baranga phanda bakotebela ndere batone wayo khari batikeze huna bono lene SABC yo libe uri chitichi chikoje uri chide hapa zino khari batikeze ba burane bachitichi baranga chitichi baranga zembeke mushumo ngoraro ngari batikeze ngori ndibone bane bakuripatela radio rasa batikeze ziya barangana una radio nyinji zine mispe nobona zicheyo zo barangana ngori mene abangwana batikeze yote ya ngeri chizo ya bane bakota musvika une bane babaone ngeri chizo yanga ke khulwane nga mandende abana zo thamsa GI rido rito machero arari bakota moro baye kule khaba farana zwanḓa na bamwe ba ḓa kule araba ko ṱoḓa vha ngo ṱavhanyedza vha ye tsini kha vha tshimbile vha vhoṱhe nga iṅwe nḓila kha ri farane zwanḓa ri ḓo swika kule Miss P ri ḓo swika kule ndi khou livhuwa nga maanḓesa vhone Fale vho to swika fhano nduni dza khasho uri vha ḓivha vhe tshipida tsha nombeka ya mushumo ri khou livhuwesa ndi khou livhuwa nga maanḓa nda ndo tama uri hu dzhene kari koga lene ndi shakata ndi thome ndi ri famule tshephedziya ndi ḓo zwana tshifhinga ndi tshibuya ri ḓo vhetshela zwone kha Facebook ndi khou livhuwa kezo mtshini so Phalaphala FM matambeka mshimashu ya ridigeda yo chimbula ngo rali na musinga la vhuraru ri khou livhuwa nga maanḓa thikedzo ya mbuso dza vho dzi vhona zo ḓala nga maanḓesa na afha kha dzi comments fhedzi a swikona dze uri dzi vhale dzoṱhe sa musi vhone Fale vha tshi zwi ita tshifhinga zwoṱhe vha tshi tshesa vha thoma ngo umbela Fale vha ri fareleni uri a thi ngo kona u vhala miledzi yoṱhe ine ya vhone kha TV na nṋe ndi khou ri kha ni fareliwe uri a ri ngo kona u vhala miledzi ya vhone yoṱhe mara ri khou livhuwa nga maanḓesa thikedzo ya vha kha madeko na vhuḓi u bva kha Miss P na Mveledzi Jones Mr. Lava ri khou mafhungo ne vha ya kona u tevhela mbeka mushumo ya ri adzedza ridigeda na Miss P kha Phalaphala FM